od koroni, virus što uništi svijet. Pitam sebe i cijelu planetu šta se ovo događa u svijetu. Naopaka stigla su vremena, je li Bože tvoja opomena? Je li priroda na čovjeka ljuta što ga bezbroj uništila puta? Pa mu želi poruku poslati ili će prestati ili će je nestati. Od poplave i silni požara, od tornada koji često vara, zemljotresi što pred sobom ruše, a ratovi ljudi namjestiše. Ovu narod tehniku razvio, svaku veći od Boga bi bio. Bogate se glavašine slože da im niko ništa i ne može. Pojavi se jedan virus mali, na veliko čovjeka navali. Džaba lovci i tehnika kleta, na hiljade pobi pola svijeta. U Wuhanu, kineskome gradu, pojavi se virozi znadu. Sa Kine je znadu sam, neke je životinje sišu i u pluća čovjeku je ušao. Sa slijepoga miša ili ptice za Kineze zmije poslastice. Jedu mačke i čukove stare, za štahore daju silne pare. Virolozi ime su joj dali, koronom virusom nazvali. Lijeka nema, a brzo se širi, pa se narod cijeli uznemiri. Na hiljade u jednome danu oboljelo ljudi u Wuhanu. Taj ne bira ni ljude ni žene, proglasiše stroge karantene. Cijela Kina samo za par dana zarazi se iz grada Wuhana, pa iz Kine po cijelome svijetu pobi ljude i nanese štetu. Italija prva na udaru, strašna smrt za naciju staru. Bolnice su svijetom pretrpana, svakog dana 100 sahrana. Kamioni, vojni konvaj bio pokojnike što je odvozio. Kamioni bez prestanka radi, spaljuju se i stari i mladi. U Španjolskoj možda i još gore, s pandemijom i oni se bore. Plaču ljudi i doktori s njima jer ne mogu da pomognu svima. Britanija, Francuska, Njemačka, nesretna je lista podugačka. Najteže je sad u Americi, pokojnika broj je preveliki. Na 100.000 bolesni, a mnogi su i na Trumpa bijesni, pa preklinju svoje u jadu mole kisik barem da im dadu. Privreda je na koljena pala, proizvodnja maski procvjetala. Svu se traže na 4 strane od virusa, da nas one brane. Zamotani sada ko mumije, prazne crkve, škole i džamije. Sporta nema, koncerti prestali, teatra vrata zaključali. I druženja su sva redom prestala, roditeljska slika im ostala. Djecu svoju da na slici vidi, zabranjeno da se ikud ide. Mi koji smo po svijetu rasuti na nepravdu često naviknuti. Virus nas je ekstra pogodio, 6 mjeseci kući nisam bio. Nadamo se cjepivu i lijeku da pomogne nesretnom čovjeku, pa da jednom i taj čovjek shvati, previsoko nemoj se dizati, ni cijepljenje, ni injekcije, čip primat niko.